ne nsuo no toya ba de sane do hwere bebere na nya de na nsuo no atimi agyanti enamsom ema nsumframa jampantudo na edi akirenti etumi tutu omo chance da nyina da edifiri omo dan so ma mekese no akwakoye Adwoa Sammy yipa atimi edema wonom ade hye ni kirem sem niema hodo mo japade na mekese nsuo no atimi akomodan mu nim nyina ma nyina tumi aso kia chese ne wode yehwe a enya de be yekura wadom wo kirem sem wadom television set ene akasamfoni yi bi ni nyina da nsuo asese nom womo niema hodo ne mattress hodo mo da so nyina nsuo na tumi aso kia wadom kirem sem bia dre de ombe hia mo apam ade hye ni kirem sem ne nnuane ahodo na ewo fie nyina no ubehu ne nsuo no to ato abruso nti nsuo na bomode epim susan ene ma pramade kro no mu agese ne Japan ne tete nsuo ya ni a akwakwa Adwoa Sammy ye panti adehye nam eye DLFM som ka kire Ghana mampane bema oboada John Dramani Mahama said ye drede nana wuche wadan nsuo ya twei adehye yi sia fem Japade na ekwe nti Ghana mampane mo wade na bra mo nsra ban mu na bo awon mafisa de drede wa memo be ha dwenye pam o masa aka se kirem sem wonu mase betwani Alhaji Collins Dauda de drede papa wamba mo nsra bra mu a wo mo sia fem bo mo de na be hu mo bo Ghana de hye nso amusem wo bie mu ka bie momode afo mani fa nkire mu am ewa apremade na mo wo mo afise de drede nsuo no atimi a wo ye pam na kyerkyerefo nso omo ho adwamu aka yi o manfo mo ho amfani ni nyansa kyerkyerefo do na nso omo dam titimu no me teachers bangalo nso no wa kyerkyerefo no bi dan fa ebugu yem adanso atumi apa wonom document akodo nso nsuo ase ne nyinam akyerkyerefo na ka se kyerem se de drede omo se afem wa hwe ne na sempinifo amemu a omo school kon bebi omo da no ebeye den school ade won potem ho no do na na asese mekese school fund do na da entimi enya kwanya ko school ti ade hye ka se kyerem se ma mo ka biewom ni Ghana bamfa mo office de adwen de ade hye mo wo apramade ewo esutisi eye south mensini mu no mo bre pa mo de mra o men yes ade abedu baby no ma setem ebeye den pa ani ehun se nsuo ton fra mefa ye be wan se ye dan apagya ye ne ma so America me esi adwane light po nyina bubu ye dan so apɛ no ye nya baabi ana baabi ne ma bɛda kore wan se mo de ye sika da na 2000 ne nyina aho ne baabi ne sika ne nyina aho akwakofa nti no akwa baabi bɛda kore wan se mo de nti ye sra aban ani MP ni aboa fa so ma meboa nya sa apemedi ma ya ye mobo o ma meboa ya so ma ya ye hu ya ne se dan a ye teachers quarters a akyekyerefoɔ no edam no ɛso apa amadan no ɛfa abu other rooms no so the chance no atete kura je oye no hwea enye yi nkwasem ni areho mprempren entade a ye be hempo ayede ye entade nyina asɛn ye document ye certificate ene ye TV ni ye nioma de nsuo no afo ni nyina ma ni nyina asɛn say ya premier teachers quarters mo teacher for we ho akire pa ye ho akire ye do de ye no na ehu entiatiamu mare wom de ni kwale nim say ye wo awie say ya da so koko sare siuda na chi so pa be boy ye de so ye chance ni nyina tete ye neme nyina asɛ ye document nyina asɛ tete hiamwa na me she box anko akra na me bora ho na pon loke ye o she box anko owura ho na dan akatu ma mbie wei nyame amfafia anko kyerkyere ni wahwere ne nko akwa entiwei eya dehia won mo apremade no ewo asutifin south mensenem ewa afomatere mo kyerem se de adrede won madan eso apa enwa mo ho akyere mo ye panti Ghana ban enwa mo ka bi mo fa moa enfamre wonom emu kyeremu ene yade aso ma wie Yanto akase abone so na ndra damage bosome ni de to so nsia na kyese oman Ghana na wodi na woda onya fihia na aduasia eya nwotwe akyese ndra de na nya asem keto akra wo man mu ni titiru na ma no kyese awoda ne de omudi yeye papa enya asem keto awe na eya man pani dada be de eche Dr. Mahmoud Bawumia e de nsem abeto timamfu anim se oman Ghana yenya fihia aduasia wotwe de yemfa wodo entina sanso ne ma embra o man ni mu ye esomu anu ani ni pasanso na praye wo ho yi ba kwa ebu na emom okabo ma entimi mbunti ni ye na yenka ye humbom sane ebe ya o man ni sikasam ni ebetimi amana koso sane ebe ya mpuntu so ebetimi aba o man mu no de nsem we ekogu Facebook no kire se ehuhia pa so o man Ghana ye betimi asiesie no sane na team no eda eye Independence Day celebration necessary reflect review any reset no nti e was o man Ghana ye reset ni ye papa esan so man no sha ehia impumtuo ye pa na ya de anso so ye sikasem no sane na afedada ne tie no enya sa na tie se nti na so ye boye homoden a se ye betimi amana konanim na ye
Independence Day celebration omo ye wo Jubilee House esan say so omo koye Black Star Square ya dia omo betimi ase sika bebre nti se ne be ya oman ni sika no omo betimi ahweso ye no omo bo omodin ekoye wo Jubilee House a eye military guard for and ba san so na ye cultural performances so etimi ko ha suku mufran no so ebe recite eye poem e de ma oma bibia etimi ekoso ye nti wo kire se eye oman Ghana eye 6 March 1957 na yenya ye fa hodie no ebesi enda yetimi abedu eye mfirihia aduasa wotwe no osi abomodin a ne ye ka ye hubom se oman Ghana yento aka sebonse fa nkopie mu e wo fra matenem na meka sei adesha mo Ketu South wane monso no egugem echiremu a tidal waves ya ebomodin kan ho kakra mpotem ho no no akwa to yenchem ediapa wane madan etimi adwiragu ema adesha nya baabi etimi omfo mutrimpo emfa ntokram adesha ni chiremu sem afi bi edupe na pono ne buafu na kaka ho kakra na ebegira faso sa na kurei na adwira manfo dan ediagu afi we nso once pair one mokra bomade adwira mu dan nyina diagu bi mu betumpo no ayeden pam adesha chiremu sem atoyenche masi Ghana pan omosere wata bomade ne bra omosere na fa emwa kakra fa bra wonom omo chiremu se Ghana adesha mu wo manyimu mamu kebe mu kakra ewa mtomane mamade ambra ema mwa evisa kopie mum ewo adesha mu wa cheze ne eye salakwe na afi nso eye agavaji ni mpotema hodo na ensuo ye ekeka ne ho kakra ipui aseja pade ye pampam wasetenem etima yedem ayedem pade hye kirem se sie ekese ne die epono twetwe kambedo atototo mpotema hodo ma ema masetenem ayedem na ba Facebook no so a DLFM 106.9 ya di video na to so ba benye bi no ba hweu adishi ya fie pa sa de aye no awre ho papa na wane mu kirem de adro yi de omoto omani a ento obi anim eto Ghana banim na adishi omka biom zan manim yata munsi fo na mfa mfa mo visa de yakono emu aye pam wane maka se kirem sem wo hwe phase 2 project ahodo na bandada na nka waye ne oto aso anom omo kirem se fence ahodo mo ye ne sa eye sea defense no aban to aso na omo wane mafiri se batumi aboa embe pono ne bufu no keka na ho kakra entimi nkonkodwira dan fa gu no so omo ji ato ma jeje ne bedu baabi no omo asetem be yeten na de je mrem eni de yakasebo atwetwen komo. We find it difficult to sleep in our room and have a peace of mind because the destruction of the sea actually started on the year 2016 when they started the first sea defense. But actually, we never knew that it would continue to this extent. So in a situation where the thing started right now, there's nothing we can do to prevent it because the sea is on its own. So we are pleading to the government to come to our aid, to help us do something about it because the materials we have, even we don't have a place to lay down our head. Our neighbor houses, which we can relocate and go and sleep with them, those houses are also affected by the destruction of the sea. Cisco chakwa jago mafia ne salakopo kula gavaji bagbafia adefu agbafo fo amanto a mi adra kata chakumo zomi lafi yine kata bogboma den paji ta onjaba oto chicho chakuyanchi nami nenye pede gola nami odek panami arale ogola fi chakwana te ajole mi agbo vie kwa ojagwa chonchi nami si defense attack por mi onya tefe si defense ala va vie board number like na po fo jaklo tomo yo fudan fo odek pana obe tote. The disaster is very huge, which most of them run away to their various homes. Some, they don't get a place to sleep. At least if night like this, they will sit down quietly to watch how the sea will go before the sun can sleep. I'm here today to sympathize with my colleagues in Agaveji Amutinu Salakope community because what is happening to them, it might happen to me. There is nothing done earlier. Maybe my community will be the next community. You see, the reason why all this thing Tiger Waves is happening, we need a sea defense. The sea defense, I can proudly say that it continued in the NDC regime, and then it came back. It started in 2019. Any awoti ye aya deshia one more Ketu South. A year mention no muchim said the dread ye. One muhiam want Ghana for a motomonsa. A toby so mama de ammo visit the Adru Nabrabum. Aya dem pane do say the who being your pass a desha more Ketunso. Ya bompire say and said be at me the time with Tinti. Monument Piebo. No, I didn't clear. Father, in the name of Jesus. Away ye chum. Ewo Yesu di musika yen to akase bono so.
Yentu akase bone so na Dr. Ishmael Yamson na yetitinani e the National Economic Dialogue na de nsema betudwa e kire se eye private sector for mbomodian no musomo form nhye dwumadi am sane be yom betimi aboa na oman Ghana yesika sema sese enkoye no bibia betimi akonanim na bro ne nsɛmtwafo atwetwe komo na osrese private sector for yesrema na mu de mbomodian na mu ne aban no enkambom na emoma mu ntwensa aban ne nkwa na mba mbedi dwuma mu ne omo nkambom na munye dwuma no stronko sane be ya yesika sem so betimi akoye esanse se ba se momfa mo hu nyina enhye adwuma mu na monya moya de pa esen ye public sector no enti mommu asane ebe ya yenso oman Ghana ye betimi akoye ni mesanse foreign investors ni say omu so oman Ghana ye koye ni mosi ye koye choche se omu baby crampa yesika sem no ejina se ana o kire se eyampase yesika sem de akofam ye pa na emom ye betimi aboasa ne ebe ya ye betimi amana kosoro sane na ete first no esanse se no man Ghana no yesika sem no de higher adwin ye pa. We were keen to bring the very best that we have and put them together because they have done it before. All the governors, and I can tell you that when I went to see Paul to talk to him about it, I was very happy that Paul the depth of this man's knowledge is amazing. It's just amazing. And I was happy to see all of them together, pulling their minds together, but they have all done that job before, you know? And so because for us, the macro was the biggest elephant in the room. Because everything in this country at the macro level is going bizarre. So we wanted all of them together, to try and just help us think through why can't we resolve this simple macro issue, and that every now and then we spend 3 years stabilize, 5 years destabilize, stabilize, 5 years destabilize. How can we go on like this? So we said to all of them, please come, share your ideas. Now the time is now. We are not here to blame anybody. We are here to find solutions to the problems we have. Because we need to build a different Ghana for our generations. No, I made mention of generation hustlers. I didn't even realize that the Economist has written an article about why you are breeding young people who have lost trust in their country, no hope in their country, in their leaders. And all this that we are leaving, they are leaving the country. You destroyed it, keep it. We can't stay here. Off we go. And in my own extended family, doctors, nurses, and it breaks my heart. Enia uti ye Dr. Ishmael Yamson no ne yetitinani the National Economic Dialogue. Yentu aka sebose ko piemu ewa piemu atenem. Na meka se piemu atemu ko piemu ewa nanom atenkonwamo wa buakwa eya himfie no mo buafu omokokwa pai ekiremu sem. Wanam den krata kwasibo ni beka ne se petition ekwa kwamba se bedwam acha mehene. Right honorable Kings for Suma Naba Benson wonje krata yi na won kekana nanom omokokwa pai wanum buafu pa ekiremu am. Eya mese bedwani a ogina mu ewa mese bedwam bo modin ahye mram. Abomaden akasa ede atia akane chese ne mese bedwani ogina mu ede ma abuakwa Dr. Joseph Boache Dankwa ne senti enya de a wanom ebetwema no kram na matrenkonya ekiremi se omunim de ntia Honorable Mutala Muhammad etumigina mese bedwam no kasa ye edichi a akane mese bedwani ede ma abuakwa ye ne ba bi kro Dr. JB Dankwa asa no omodwene ho a monte ase ye kram omu kiremi se ensem na oka ye no ye sebe enifra masem ensem fata kra se omaga nan ye kampuntu a enam John anase opani ono ye Dr. JB Dankwa ye ne ba bi kro ba pa wi ye ba pem ne ye ni nipa kra sebe otwen 9 ede wo no ku no ya hwehwe ba pem ne ye hu ne pumasi bre na mosoma kwa jama sebe dwana mu den koma ne watimenya kokuduro asa akata akase de atia no emra na nanom ene de akase bo akase na mu kirem sem o made akopie mu e wo JB Dankwa ne nano so ekogogu apaye sebe ya beboa na Honorable Mutala Muhammad honhom no made ane ni pa JB Dankwa se wamu no wawua wo sama na tiase bo made na twetwe na ama ne nkoma sebe dwam emfa topa kese ma Ghana fo nyine visa ne mutu a Mutala Muhammad watu no mobo enyo so kram na ebo maden eje mani de akase bo kasa ye no ono eye chebi apapa mo hene ono na ye ohempon edema achim abuakwa osabarema okoje aman apeja fori otoso eye eduenan ekirem sa na yura ko na hwe nsem ahodo pa ene Mutala Muhammad kan ye ne dia na nsem fata kwanti Mutala wabumra so pranti
oso bon ho modern na modi petition ne koma masiba dwuma cha mahene na motwe motala Muhammad aso na obepa cha onte sade a wade monte ase ne wade monte ase cha mu chim se ne wamadi official petition ne kwa koma masiba dwuma cha mahene wache akenkan bi pam se be betimi abona sa na motu a ayo pani pa ononom ye masiba dwane na mekase Ghana man pani asama na yo soafo motala Muhammad akeka sa sesem de o pa cha opa ne kuruma asema besi no enya sem kuma kura We are all here to show our concern to the Speaker of Parliament that somebody has brutally insulted our dear beloved Dr. Agyei Sikapa upon all he had done for this nation. He doesn't deserve that. So we are here to pour libation on the tune and send our petition to the Speaker by tomorrow for the person to withdraw what he said. Ampa, who be? Our Parliament. And our Parliament, I will do moja, a two ho, a more chimay, and Kasenchie, and Mguasia, and Fata. On your gobi, Wogu, about the same, Ochimay, Yediano, Yendia, and Unti, Achamsi and Yababanaso, Yanu Abekasa, the petition, Akoma, Sika, Nana Ozen, the Frawa, Nani Aveni, Sony Paco, Odia, Odo, Yakoye, Ambrasia, Adwoa Agyei, Umbanabone, Nemum, Yegunsa, Setayachi, no Machinzai, Onfachopama, Nase, Osi, Onfachopama Maria, Nananum, Yesia, then Yedium, 106.9. Ochame enimu asemka osenana wasima anti omuchirem ze motala Muhammad wenu ayuka enti wamfa chopa kese pa ma wono modia eni ensa na omagunu wanaisue enti sama no ontata opam nani a woti ye eya echim aboakwa onhene ni den ade osabarema okoje aman apeja foli otoso edunan ena wote ne kani kwakra mondom ena convener edema coalition for youth development ewachem eya nkomani ya boanso chirem so wonsam kantiama na kwanya no so empro ne minim emfankyere motala Mohammed yenya ju yi kra yapa na mpedifo ena egusuafo mu ani anje sasem eno na coalition for youth development in Ochiman yeso yatra se hu se enye comment na se member parliament eye editia ura Agyei dankwa se woni bibia kan kom ye na se den kawe na mu papa sore edidi atendidie abapa onye ohwe na busuafo onye ohwe it is within atem dia na yenye youfa ye wo atima bu akwa sei Ochiman any even the whole country ye bu afuye pa ye bonjo so etie na eni atro krata tintin eda command the right honorable speaker of parliament ura agbambabin aka che ni se ye bese edi petition into Ochra, the 7th of March. Ye march agbotwi akọ the Parliament House. Is a petition the akwakoma na the onoso will be account because the say member of Parliament for Tamale Central, Honorable Mutara, retracting, no apologizing. Ani a woti ye on na convener Edema Coalition for Youth Development ewachem ne den ede akomani yaboa nene na woti ye. Yento akase bone so na nkremefo mabu no mo manso tonto kroma no wa Manse South District no eden nsema betudwa echese yade omani agye pa no mo bo mampani John Dramani Mahama baso se nkremefo akwanto kese no omokọ asika omutwia no omofra na hard fair no omampani atimi ateso ede free 75,000 ade akwa 62,000 Ghana cedis omochira say yade a omoho ebeha omuye papa na abra no mo ne semtwafo kasa na president ade ma tonto chrome youth no Mr Haruna Idris dodo na afre no honorable DC ade betudwa na ochira say aban momodin asefe ya matisui ebetimi akosa asa na ebe ya nkremofo ne nsoso ebe omugidie ne omosoma omubetimi atuan ye se na ebe ya no so beboa omsanso na osra aban se makaranta Islamic school ne nsoso obetimi asibi ewa manso tonto krom se na ebe ya mofre wo ho no so betimi asua nkremosum ni ye na eba nkyerɛkyerɛ ne nsoso ometimi atiase na omugidie etimi akonanim edika me gina Ghana muslimu fu nyina da Excellency John Dramani Mahama eno no anamuntu a aboa Islam ena Islam ni bia de akwa se nkremofo no ne se
se wutimi yesala na timi ko meka hoba afa wudimu ba na bo na kosoro na obi wo ha onyaa nkobeko ba se bisika no ewai na ko sika fo nko na timi yede eko ba isasansi ba wadwe ho se be hiafo nso obi so sonsom pa no pa ba woniska obi kontina amano so nyina yede aka nti na ogina so otimi edete ebo no so ema ne ba afom santi eno de nyambe ko so ahira no ala be hira isasansi don drama de mahama na ne so de hunu a wo de magana fo ne nkramfo no nyambe ko so na wo nhira no ye muslimu fo no ya na mustafa ni hia ya Arabic school no say ebi nyam Arabic school say be ya nkra no ebetimi akọ makranta no matimashia ngoma no say be ya china bi mpinimfo no ho ya temanya de mo ba be take over aye say de mpinimfo mu di kan be ye ne amaye tinam ye kututu krom ase no ya fight be about em say I hope say gunema so but makranta no ebi ni ahase zenga mpinimfo temene a nanko maye mowa nanka tutu krom community so temanya ye makranta because most no yani ane tutumwa ya ohai ohuisi ne krakram na Mr. Haruna eye Idrisu edebetu eye nkremofuo mabunu anim se ye Ramadan fast no moye no omombo mode ano mo hwe anim se ne be yom betimi aye na asumdwe nso aba ensane niema ensem fata de hwe anomanye afutu kakra no wo de ma nunya muslimifo ene se afi no eye bosumi bia eye kronkron de ma muslimini bia eno na obeye akwankyere 30 days na wodi asere bonu patene wo hia bi mpo afi Nyankopon ho a wodi agina so bo mpa ma Nyankopon so homobo na wodi adekro de adomo sa bosumi ye bosumi ya na ya obeye 30 days fasting obeje se wanya nkyira nso na nkyira na ayede ankronkron so boso ya eye de ya obehia o how bebre tinya wo se wonya mapa edidi achiwana chisere ya ankoye obrebu emfamoso de bufu be how se obubefu ade ne wo se unya hu se wo achiwa brem ena ngase ye achiwa bi se mo achiwa bi se mi wi me no be yesi ana me no be yesi ana me ho ye achiwa anyimere me no nsu a me no wanya eno mo ama chiriwa no ntimi endimo ti mesere ti wafu ayi mo muslimi fo mo Ghana nyina se ene ya uti ye eye Mr. Haruna Idrisu ono na ya president edema ye tontokrom emebunu no na maniboy ye nsem choni Samuel Ofori eye boati ono wa santimemu ana de besumye ye nto aka sebo no ne ye ntwapo ne enkopie mum ewa amanfo amanso ne de wa kopie mum ewa Labelia manim na meka sei Methodist asofo bi Labelia manim ono de ne dwuma asofo o preachi pa ma ekrom ho de asafoma ne nsini fom kram na mekasi akwageta edi amano osofo no preachi adane da nyina oka akasafa oba ene oba eda ene bema de bema eda hunti krom fofo de o mese osofo de udu hunim osofo ye guy pa ne sent mo pena sem papa na emebu ni bia mo ya asafoma ni bi e wo ho de mo saa na mo koso mo kwakosere osofo omokwa mu so osofo yi oso ekosoro na waba fom oso koso na waba fom na mo se oso na de na ekoso saa no omokwa ha ye osofo na jezanie no nyonko beba ne sisi achi denden ne zezabe botan ena osofo atintim no wofom ne sene insanwam suhum sam se oso enti da bia obegina so dem ade wo kan sacha se wo kan ogofia wonyo sa na mebuni se de wo montia se osofo kroyi echi se oba ene ne nyonko oba beda ne bema ne nyonko bema beda nti osofo pa da bia da wo kasa kire wasodem begina monten so kasa twampoa na sene wotiti denden ayro nyonko be mad na to fom na nka anya hwimpo bragan na nka Sikapa mpo yemfa na ma ba na watwu bi pe na nka yenye yade na osofo wanya ne sa eman poku ayi kama nome sa nka osofo ebetumi aboa mpo ma wanyina che na osofo wanya ne sa no nyonko be ma to denden na osofo ni di agro emebu ne tise ne so osofo ne be ye wade omone ne sia ni sa na posifo ba mu na mu kyerem se dabi omane mra wumti bomode mfo osofo ma na osofo no epozi bomoden epeje osofo nkakran se mkeze osofo akwagina mna no ewele Belia mamu echechim de ntie no ema wo kronum na ne kwa akodo no nyoko be meso no penti akwageta ewele Belia ne yenkwati ne awodo twagwem la asofo anasa asoroma ne bi eche sofo na mbo no mumme ewo kronum Coming in and the other pass, 106.9.
Entiani a wuti ye aya asafo mo combat dis aso no bim e wala belia afin so binim ye kuro ni ma o me mebuno bra Facebook no so DLFM 106 pona software ena ne Bible tire kwankro kitana asafo madini nam kuro ni mu omo ni twa etise ne bomo mepa akire mu se osofo pa se watimi atrasa kanyame asema se kire manfo ne ne okwa no ba onyako be ma na opede a omo ntwe ma okra eno ena posifu so ne pa akire mo de na esin Weni ejina we so adan ye ho akwakwaje aboafo adwatonde ye ba ye beto akase bo no so e de amamo Makwantu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma me nintreo Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, na Afre Kradie, Serbia, any Greece nso abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echire kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yetie ehudie nti we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media Yamamo akwaba afiake kama dwenkyere ne bi emfa ensomo ewo Facebook no so we efri papa Mahama Opuase ana o kyerem say in resetting Ghana President Mahama and the NDC have reset Opuase and 8 environs to doom so getting to honorable Bismarck or say ekwa first vice chairman Edema Opuase East MPP ya that same when so every ofake or the free new prime station Kwame Nkrumah say President John Dramani Mahama afidie brem game ne de adoso pana Ghana for to abama say ye adwuma ne se mo de na ye adwuma den na fa so Ghana chem se ntia kase nkoma chance oten aka OT assistant secretary de Greater Accra region hopeful ya da se pam when so every vida Katara no chem say chia can you imagine so the dead have power and could not punish the one who killed him. Haha, funny country. Amande mu asrepa, mu chirem se bua kwafo no. Sanka opinion ni dindi JB dan kwa wonya ne ba bi kwai. Ebi na de se kan wo no kun no nti wa hode ni tumi a anka wan kunipa no. E na odan hote ho no ma mokowu ewa ne nan so de one mo nya adwen kra. We free Hansen dio no chem say good afternoon to you Sammy Adwoa Agyei Sikapa. O se oda ya sepa na adwumade a ye bona kase bo de mo de papa pa no highlife. E de free Atomic Hotel dance man ntia kase nkoma Black Foreigner inside asaman kese ya dase pa se wonso wodwane yen senior Hansen Diodo wi na Ghana name ye gina we suna kase bone abunu kom se pom kase bone se mufo ne ye maze me bel entwene se mu edema yen kofite de ekopie mu e wo Facebook no som akenka force ye mienu edi ameje so takrade Kwadwo krom twabe wo de hye konkron Kwadwo afofida Nhyiraba Kwadwo Sammy mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, also man Adwoa Sikapa tenase no obey enya simkuma. Radio mu ya santo amfifi mu hima ba dia adwumadie no beto mo kasafudie no. Enkwires DLFM 106. Pona ma mu nyina mu enitia adehye.